Faigo alikima angalu kumanfu wilitu media tide tina sebide fu fefi mo fu bakali ujanga wafuden bala fu yaso ke ju sabe mo ke bala papayo Michael wafuden baka manfu amerfu so lang a premier adjoint Faigo papa sai sa taigi go mo fawe aba awoko fu ya Faigo wilitu media Faigo flexi me bali ala den so lan sama wan chuto di me bibi taki me kembu en so okto me bali ala den ti man fu konde wan chuto di tout comme on a des gars mang de captain en ala den maire fu la COG en da de maire fu de tata commune ayni la Guyane ni ala sama me bibi taki me kembu na fe da mateyaso en u komiti na woko tap fiya so sai sa taigi aba awoko ya so mbala ya flexi awoko ya so alesi kefa ube parmi de sama kaba di de bestem potiwi na 2020 ube taigi de sama taki wo meke den pashi se kabaka aini so lankole so anala wo po meke wan pashi mana safi piki el filu ku fini flexi aini so landa estaki u meke lag bleu pashi moy meke ba jigi mamulei anga pesa maboka nga futu udai u meke ala balate pashi non dio ko mota balate e passa sabonye e ko do aini fe seinia dati ube pa michi de sama donc dati de kayen aini franchi un programme pluriannuel d'investissement sur la réfection des voiries ici donc avant taki na wo ko di wedu ala yali fu changa amonda kaba da dati ude anono wedu ke fa we chen aso no yaso udena apishi fu pede kay gambo ki aso rue du port godo aini fe sei ça de sama musabi de musabi taki no yaso wakay décharge de no yaso aski fitapu fu pour marcher tout fu meke ala de pashi fu photo ini fu afe seini fu poti peba shigi mamulei anga pay mu parkeri wagi de go ni fesse fu go nyawa sani of kande go awon ki go ba wasan fi dos na piki ala yali we do woko fu go do pe mudo ala gafa amer official be parmi de sama fu sola teitaki ala yali bikanono fu lukubna stamiu edo bakakaba o mete wote ke fu meke ala de pashi e fu agance fu de pashi en pe obidia sabonia so pete bakaten wogo fu meke de pashi godo na lag bleu foshi ubigi ide potui a 2020 ubigi nga lag bleu nyanyo kabanga lag bleu nyo passa kona balate nyo seka ala dem peshi assainissement pe de chobo wata mu passa gwe abalate bika asanya pe abd nyo sete balate apisha pe awliwi ko takibina tu yali ici nyanyo kabanga apishi de nyo uteka apishi fu komoto na apeye gona balate pe de lay botonanda kodo ayni fe seyaso fu godo anyama ma photo ini. Ok, na apashi duwe meke ya sobika kanemi dekita kina wan planu poti bika apashi atayi lukubu na egodo na uoko tapufu duwe poti na asabonye na da kota ki apashi na ide uja inefu na konu kutaku wa meke apashi ya fujabe ya plan fui? Non, apashi ya so ne na amo brangre pashi fu solang bika na disi ya kumoto langa nya foto ini fu cha sabonye godo balate da ube poti nka ba anya programa fu itaki duwo shidong apashi ya so wo meke en flexi sataki umayaso we begi gadu fu asanfu umayaso amugonga koli ala sautaki we meke moti fu dwen doshi adati meke fawbe potaki we meke pashi yaso da nku yaso na woko de shude ido yaso dina utaki gona se de bikam kai saboni na fanga awoko yube ya saboni na bikana meten atapo kabama we meke pashi tide dati na mabu akshi masa flexi taki fa waka no yaso usitaki apishi pe de mambe meke de beton sani meke de cement pishi apishi pe dukaba so ma ala wasani du mudu ala Guyane yaso ya bifu pasa wan commande en gan c'est sani staki na fanchi de meke so en umaya so ya poi komotora iteka moni da ego taki go bansen avec direct fu ko baw non na lantimoni da a bon san de kay commande publique da bifu le spécial commande publique lancer des appels d'offres fu di appel d'offres yu au sani a iteka di mu foshi di yo choisir entreprise ou ya ni 6 mois gwan wali ni kaba donc ala de tapape wabi fu passa fu mudo na pichi fu fende asani du mudo awoko sana descendre du mudo awoko non de na de mobilier urbain du mu poti asabonye awanta ki de bangi angareta ta mo sani di mu kong na pichi fu sabonye so en tout abi apichi fu den kiosque tout desani desama museli sanyani ala desani na pe na franchi ou sende bay ala desani de en ki fam taki kaba ya mango da ipu monde bay desani direct ya bi fu lancer appel d'offre pochi en ya bi fu l'expliquer à cause de la commande publique fu alanti weiti fu mtaken aini abusu nenge tongo doshi dos ala desani na pe meke awoko ya ici desama na awoko tapu ala de yes de desama itaki awoko stop no awoko stop awoko godo tide amuyaso ya sisama na awoko tapu ma aini kanto nyanda wedo awoko godo ici dana dati meke no de te waka godo ya ici no awoko mana santa panga paki mada
aglesi ke fam takide atena ga baka we bostel de sani en aboto di mucha de sankong na pasa tumulanga foshi au cha de sankong en anya wo ko de tu abide bon de mo bonju mu pandi na peshi ke fa be pa mi de sama et ala de bon de sevi te commande den aya son guyania e commande ya fansi da no pas de pandi den fu de mu go bika de mu go fu jabi wan shi di fomu foshi de cha de konguyan fu ko pandi de yaso ici donc abi allo 2 na pe fu de mobilier urbain da abi allo numéro 3 la jape na adi pichi fa woko fu make de kiosque potigi de sama fu ko selisani donc ala de san na pe ou se kala kabano no de kon en di jodo yaso nga nef masa gado afeshi da dia am jobi yaso takasi gisi mu fu bakali no wano da woko ogodo baka fu kaban ki fa be pamisi de sama bika sai meke makshi so tade yaso be michanga abashi for opposition abeta utaki akode na bi monimo ne meke omesanda igwa nyakode da ko atake aini atake na pe aini saita igwa so na ai goda sele fa da goda sele fu da tu sani masa flexi sabi e de sama itaki on santaki ala nya nyamu funya mana ala taki mu futaki e sameta igi yaso au de na makti etia konde da me apoite ke on ataki fon sama ya ti konde ite fu kon taki yaso nya bi le speki giden so lansama en na sang amers official anga équipe fien pa mi de sama uma wajanga koli wajanga lele ala won sanju taki wedwen ma yaso mi poidwa de yaso ma o meke moiti ainda chude ici donc we begine sama fu so lang won piki so passe ici ainde wo kon duedu ke fade be takka basantanga fu ainde wo kon duedu na la yu wasanyo go gaw ke fade sama wanyeng non so yu abisa nje pasa bi meke awoko lati non yankuna la yu de non abi parler sanju bendu abba parler son ke fadu chabo nyaade ya wa po yu bika ale kai non wa bi fu wakti entreprise fu wakti bika e fu de non ga fa ale kai ya au do poli woko ana ubun ici donc bi fu wakti fu ale pasa eifo utaki gwa ni den seibi mu fu ayali da wan so de te ikon da bi de pichu woko pe jodutu ici ma aini lanti woko flexi ça den sama musabi wan appel d'offre di lancer kaba di attribuer kaba chantier bigi kaba den sama so la musabi taki sama amu kokoliu aini lanti woko ini te wan sani budget de kaba awanta ki skive na budget fois commune kaba awant amoni de kaba fu do woko de diso dati wo moninya wo monyanya desan jade anya tu fati fa konde te won sani gona budget kaba me ko voter un budget to wo système un budget amoni kasa te won sani ski fina budget kaba taka wo ko de mudu moni fien de kaba fadu bueno e fi já stop e fo na one problème que fam de wan dim taki jonso yaso kande i bostel won sani kanya à Paris te fa do yaso fa entreprise ne fa mu do ko godo da ay te ke piki soten ma monyanyang awo de wo ko duya moni fu de kaba isabi en umayaso waidu wai opportunité da utako godo ko no dasi meke umayaso wabi wan PPI wabi wan plan pluriannuel d'investissement wanta ki wabi wan ligne directrice ou sapewego ou sasawedu bueno okay nyabifu gida ma mi wanyakshi tutaki dinau biyanga wayaso aine de yaso saso la mu wakiti ete sans wecha kongi akonde beka umesema itaki akonde dede sa wecha kongi ya akonde dede ya abi de programme di association est proposé de la mairie accompagner den en musabi tutaki flexi wan gambra great sani foston aini la Guyane a flamme olympique bika isabi taki abi Jeux olympiques jode aini juin na Paris ici da flamme olympique au quoi la Guyane en au quoi solang en datina wan grand sani bika isabi taki a Jeux olympiques nena mo grand manifestation sportive fu gontapu ici da flamme olympique et quoi solang neigindei fu sigisi mu bakayali au quoi solang c'est biunga fu flamme olympique au dia solang en de ma obiging na balate na terrain fu football PDP bal na balate na pia obiging da ulo komoto na ape anga de sama jo tiaeng den sportif dia athlète jo tiaeng o komoto na balate fu tena pe ukai pasana festei pasana la mairie do mofape fu godo na okang do mofu anda go tapu mofu da anya deide da oyabi mo festival sama ici sabi oyabi artiste ke fa go ensu gan sankaba ici da wabi artiste wano dia association ga la de sama fu so lange meke moiti fu akonde fu sade wan pisi fashi sawe begi masa flexi na fu ibi won sama piki anga bigi anya konde ni aso uchayu sefi wan le speki fashi bi kade sande be pasande ten da jabe moyi gino sama da we begi gadu meke u cha konde ego anga fam go fu ala sama fi bun fu fi pisi fu tang aini so laini ici dans ce habitat sanje koité mada dacha wan fude mo gawan dide ekon aini dati tu sam wanta kete flexi we begi de sama na liba mofu
jabi dem boko boto fude sa kompu dem boko boto fude amer fa konde e begi de sama taki non ya we kimia konde ga she koti pa she seka we kimia konde non e fi abi wan boko boto fi una liba shiking mo na apishi fusa bonyo go miti balate we begi de sama nanga musu manga lespeki fude sa kompu dem boko boto fude na dem peji pede poti den dina yo kwanga demo ga tangi bika we kimia liba mofu. Ok, bala mi dera ki udona kaba pishifu a picking tendi be giwilu tu media so na we bifugi da gantangi fi bara. Gantangi fi masa flexi gantangi giwilu tu media gi ala sama wambigi odi meke de pasama bunde ay mi sola.